dom kado ko vi max chiko phet ase arjulong ne long le ne sitame insam pika join ni singjam ta long lo la se la bang chip lo hai khid lo la non nitum ke bang bang kada non nitum tenap dik ke perform ji hedi la so dim si nanglang stage ko son son de selam nanglang la pen light sei hui ta ko son ma nanglang non light sei hui check bom la bang suarat ma pen na tum si pene bom lo lang bom lo la si ko son son pon ni la dak la pu suarat ma ben na tum ta hola arjap prong hano la pu si non mang stage na chela ko na si karjap nahi ma ko ma si ko pu do nahi ma hedi la so a timing la so dim nang kela ta stage kela hano thepik ke a film mang kela an theu pun the pun tame celon chit la pen la pu kaprek tim long an mang ke kulat ji an ke cho copy pia trap to ma hedi la kitun ke tang ai koi to ji la pen kaprek along pen wang po na da kulat nai chubi do non son jammu kashmir pote apel henoma tidi ki chathang nai se la apel hai hoi tame la dak nang landun po सादा non suarat ma ben a members tum pen mohor chenep dun la athima mo program judde ta bang ke porlong le ta thek ma ti di bang ta nani dam neng ta thek la pen moni do pigi ho sot ke anutin da selfie check click dun ji tum do pigi la sinona por do se selfie bang check click dun po kali pate photo bang pane po la sila photo bang jang se check click lo plote nanglang don tha dom kado ko we bini ke sambat festival ke cheng siar ni lo non ke lapu opening la bangke la tum nagara bodo la cheng pi edi cheng the big la son lok se 501 person mate 501 amulu katum se ke thip la se arki nang le tum tar julong bom po la pu anung ke thip bom lo la whole stage long ta do lo non ke thip arki appear table jatang det ma puan do la bang so cheng bang ke ding pik yo nang le tum lang tha la ke no to muni thipun et de jinang na la se la so cheng ko son mai thipun ji ar ju sina 2022 में आप सभी लोगों का स्वागत है दादा ये ढोल कैसे बजाएगा इतना लंबा विदेश से आए हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों एक आदमी बजा सकते हैं दोनों साइड की धरती पर हार्दिक स्वागत भारत के विभिन्न राज्यों से आए हमारे आदिवासी हमने सोचा कि डबल साइड बजाएंगे सिद्धू कान्हू तिलका माझी जैसे अनेक वीर सपूतों की धरती पर हम आप सबों का स्वागत करते हैं एक साइड है ना झारखंड के विभिन्न जिलों से पधारे हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों को भी हम kasi laso acheng mangke isi vet ahin si thip lapu one side si thip chot lo भाइयों और बहनों की kamu pene matha ke lapu double la thip ma poya lo hai उनकी नृत्य गीत cheng ke cheprek langi bolote hedi cheng ke cheprek langi bolote hedi yo la ke ile tuma cheng lo cheng buru la pen la lang kha cheng bang tuma cheng bang bar dam te yo ang bong biko bolote aji chwa ala pu thik pik yo asi ke cheprek hedi sitame ase bangala ta jume pik la pen
sound check bom si aju 12:30 hello si tami non anta Hello. tang tila Hello. Hello. si non cheng dapo Hello. Lapu ke? Hello. Why is the TV Pura from pe? there? lah hello 12:30 1 o'clock po non 2 o'clock ante tang po pusi pu son po ne ke phang ok ta phang ok lo la ke tai देखो होने वाला है अभी 1 बजने वाला है 4 मिनट 1 बजने वाला है लेकिन अभी तक साउंड चेक नहीं हुआ 2 बजे तक तो हो जाना चाहिए Hello. सोना भी है कल को परफॉर्मेंस है तो Hello. हाँ कल Hello. Check. फिर से मिलेंगे Hello. 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 Anish, for the flute things, no? The wireless ones, just skip all those 4 lines that you have right now, just use 13, 14, 15, 16 instead of what you have right now. Yeah, okay. That is your last 4 channels. Yeah, okay, fine. So in the backing, we are not using 1 and 2 and 12. So we're starting with 3 to 11. Then you can keep it to 1. Okay, can you check the vocal now again? Backing. Yeah. Two side turns. Hey, I shown Suman how to. So basically, it's not left right for every instrument. It's like गब्बा में हल्दी the mics in the middle. अच्छा Yeah, कोई yeah. पिछली वाले भैया हाँ एने तो पुनी लगी से पंग उठे नहीं समाजी ಹೊಸ ತುಪ್ಪುನಿ ನಹನಿಗೆ ಎನ್ನೆನಿಗೆ ಹಾ ಎನ್ನೆ ತುಪ್ಪುನಿ ಲಗನಿ ಹೊಸ ನಹನಿಗೆ बात करता है बात